Prokinem glas prvi, neka bude, Gospode, milost Tvoja na nama, kao što se uzdasmo u Tebe. Budi, Gospodi, milost Tvoja na nas, jakože upovakom na Tja. Premudrost. Čitanje iz poslanice Efesima svetoga apostola Pavla. Braćo, svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. Zato veli, uzišavši na visinu zapleni pleni, dade darove ljudima. A ono uziđe što je, osim da prvo isiđe u najdonja mesta zemlje. Onaj koji siđe, to je isti koji uziđe višu sviju nebesa, da ispuni sve. I on dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje, za usavršavanje svetih u delu služenja, za sazidanje tela Hristova, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega, u čoveka savršena, u meri rasta punoće Hristove. Mir ti, premudro. I duhovi tvoji. Mir svima. Čitanje svetoga evanđelja od evanđeliste Mateja. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pazimo vreme ono kad čuo Isus da je Jovan zatvoren, otide u Galileju i ostavši Nazaret,
se u Kapernaumu Primorskem, u krajevima Zabulonskim i Neftalimovim, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći: zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova na putu prema moru, s one strane Jordana, Galileja neznabožačka, narod koji sjedi u tami vide svjetlost veliku, i onima koji sede u oblasti i u senci smrti zasija svjetlost. Od tada poče Isus propovijedati i govoriti: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Molimo ti se, usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Spasi molimo za visokog preosvećenoga mitropolita našega Porfirija i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
dušej. Hristoljubivi, rod hrišćanski, titore i priložnike svetoga hrama ovoga, da pomene Gospodu carstvu svome svagda sada i uvijek, i u vjekove vjekova. Visoko preosvećenoga mitropolita našega Porfirija, sveštenički i monaški redi klir pri crkvi, da pomene Gospodovo carstvu svome svagda sada i uvijek, i u vjekove vjekova. Blagovjerni Hristoljubivi pravoslavni rod naš, da pomene Gospodovo carstvu svome svagda sada i uvijek, i u vjekove vjekova. Sve vas pravoslavne hrišćane, da pomene Gospodovo carstvu svome svagda sada i uvijek, i u vjekove vjekova.
Oca rođenog prek svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji se od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.
spremili svetu tajnu pričešća, priđite ovdje pa ponovite molitvu sebi sa mnom. Vjerujem, Gospode, ispovijedam da si ti vaistinu Hristo, Sin Boga živoga, koji si došao u svijet da grešnike spasaš, od koji sam prvi ja. Još vjerujem da ovo samo prečisto tijelo Tvoje, ovo sama časna krv Tvoja, stoga ti se molim, pomiluj mi i oprosti mi sagrešenja moja hotimična i nekotimična, učinjena riječ i djelom svjesno i nesvjesno i odostaj me da se na osuđeno pričestim, prečistim tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život vječni. Primi me danas, Sine Božji, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću ti dati cijelim kao Juda, već kao pokajani razbojnik ispovijedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu svome. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već isceljenje duše i tijela. Amin. Blagodarimo ti, čovjekoljubivi vladiko dobrotvore duša naši, što se nas i u današnji dan udostojio Tvojih nebeskih besmrtnih tajni i ispravi put, utvrdi se nas u strahu Tvojome, sačuvaj život naš, učvrsti korake naše molitve, moljene na slavne Bogorodice i prisno Djeve Marije i svi sveti Tvojih, neka bude na zdravlje i spasenje sveta tajne pričešća. Spasi, Bože, narod Tvoj i blagoslovi nasledstvo Tvoje. Amen.
posilje, svećeš oni koji se u tebe uzdaju. Spasi narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, čuvaj po noći crkve tvoje, osveti one koji ljube krasotu doma tvoga, te i proslav božanskom silom tvojom, i ne ostavi nas koji se u tebe nadamo, daruj mir svetu tvome, crkvama tvojim, sveštenicima i svemu narodu tvome. Jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje, sila se od tebe, Otca svetlosti, i tebi slavu i blagodarenje i poklonjenju uznosimo u Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vjekove vjekova. Svakda sada i u vjekove vjekova. Slava tebi, Hriste Bože, nada naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vjeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče Hristos, istiniti Bog naš, koji radi nas i radi našega spasenja blago izvoleo biti kršten u Jordanu od svetoga Jovana, molitvam svoje prečiste majke, svetih slavnih svekolnih apostola, svetih ravnoapostola Kirila i Metodija i svetoga Jovana, arhiepiskopa Zlatoustoga, svetoga mučenika Polijepta i svetoga Filipa, čiji spomen danas vršimo, sveti srpski prosvetitelje, naučitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškoga i Petra Cetinskog, svetoga ispunika Rosteja Zagrebačkoga, sveti pravilnik Bogotaca, Jakime, Jana i svi sveti, da nas pomile i spase, kao blagi Bože koji voli čovjeka. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Bog se javi. Bog se javi. Bog se javi. Bog se javi. Evo, draga braćo i sestre, još jednom neka bude na zdravlje spasenje naše molitveno okupljanje danas u ovom svetom hramu.
Nalazimo se usred sedmice ekumenskih molitava gdje obilazimo jedni druge, znači hrišćanske crkve. Danas pozdravljamo sve našu braću i sestre koje su došli iz drugih crkava hrišćanskih, da se zajedno pomolimo Bogu i u svakom slučaju u čitavoj liturgiji, ovaj ovdje prostor gdje se nalaze vjernici, znači ima liturgija vjernih, gdje treba i da se okupe svi hrišćani i da se pomole svi zajedno Bogu za spasenje naših duša. Isto također u liturgiji postoji liturgija oglašenih, to jeste nekrštenih, znači oni koji nisu više dostojni da budu na molitvi, oni od toga momenta odstupaju iz crkve, a oni koji su vjerni još više sa ljubavlju i sa žarkim srcem se mole Bogu i prizivaju ime Gospodnje. Draga braćo i sestre, slušajući jektenju u svim našim hramovima koja se služi kroz svete liturgije, kaže kraj našega života da bude hrišćanski. Ova riječ nam govori, znači da smo svi hrišćani, a to posebno kao sveštenik sam se uvjerio kada smo odlazili u svetu zemlju, znači pristupajući i cijelivajući mjesto Hristovog rođenja, mjesto Hristovoga života tamo gdje je boravio, mjesto Hristovoga groba, mjesta Hristovog vaskrsenja, mjesta Hristovog vaznesenja, sva su to mjesta, znači, gdje mi sa žarkim srcem, znači, pristupamo. Mi smo pristupili sa našim mitropolitom koji je bio vođa putovanja, znači, sveštenici i vjernici su pristupili i cijelivali sva ta mjesta. Posmatrajući poslije toga je naišao sveštenik druge crkve, hrišćanske, znači, isto su pristupili, isto su cijelivali mjesto Hristovog rođenja, mjesto Hristovog groba, mjesta Hristovog vaskrsenja, mjesta Hristovog vaznesenja. I razmišljajući o svemu tome, znači Hristos nas poziva da budemo njegovi vojnici, to jeste da uzmemo krst Hristov ispred sebe, a ponajprije da se ugledamo na njegov život i da nam on bude, a i da i mi dopustimo da nam on bude vođa i da tako, znači, po Hristu, da se svi nazivamo hrišćani. Zato se u našim liturgijama, našim molitvama i govori da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. To su one riječi, draga braća i sestre, za ove riječi mi živimo ovdje na zemlji. Za ove riječi se trudimo kako bi, znači, dostigli i doživjeli život vječni. Pa evo neka bi ove Hristove riječi, to jeste kroz ovu molitvu, naše molitve bile sve jače, da pobjedimo, znači, ono što su nekada ljudi razdvojili i nazvali nas pravoslavnim, nazvali nas rimokatolicima ili bilo evangelistima ili bilo kojima drugima, da mi, kao što će i biti najvjerovatnije na kraju, mislim, ne možemo da se upuštamo u Božji promisao, ali da mi budemo hrišćani i da budemo Hristovi. I to jeste da ljubav Hristova pobjedi u svima nama, znači, i da tako živimo životom ovdje na zemlji. Draga braćo i sestre, još jednom neka bude na zdravlje i spasenje naša zajednička molitva. Svima koji ste se pričestili i sjedinili sa Hristom, neka bude na zdravlje i spasenje sveta tajna pričešća. Danas posebno Sveta pravoslavna crkva naša slavi nedelju po bogojavljenju i upravo, znači, ovo je nedelja, to jeste ovaj mjesec je počeo od Hristovog rođenja kroz Hristovo obrezanje, kada slavimo pravoslavnu novu godinu i, znači, neki dan smo proslavljali veliki praznik bogojavljenja, to jeste krštenje samoga Gospoda Isusa Hrista. Naravno, drugi dan uvijek po bogojavljenju je praznik posvećen svetom Jovanu Krstitelju, koji je krstio samoga Gospoda Isusa Hrista.
i danas znači slavimo nedelju po bogojavljenju, to je trenutak, kao što smo čuli u Evanđelju, znači da je Hristos od danas počeo da propovjeda i da poziva, kao što je pozivao sveti Jovan Krstitelj, pokajte se jer se približi Carstvo nebesko. Samo je sveti Jovan Krstitelj pozivao narod u rijeku Jordan da ih krsti, to jeste da spere sa njih grijehove, a od toga trenutka, od bogojavljenja, kada je krstio samoga Gospoda Isusa Hrista, od toga trenutka je sišao Sveti Duh i od toga trenutka se svi krštavamo koji se zovemo hrišćani u ime Svetoga Duha, koji i bdije nad ovom osvećenom vodom, znači kada se ona osveti na bogojavljenje, i sva ona voda koja se osveti na bogojavljenje prizivanjem Svetoga Duha, ona bude blagoslovena i dok god znači je Sveti Duh nad tom vodom, ta voda je osvećena, ta voda je sveta i ta voda je kao voda živa. Draga braće i sestre, molitvama svetoga Filipa, kojeg danas naša pravoslavna crkva proslavlja, neka i njegovim molitvama Gospod Bog usliši sve one molitve koje smo danas uznosili. Draga braće i sestre, poslije svih ovih Hristovih praznika slijedi naš najveći praznik u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to je proslavljanje Svetoga Save Srpskoga, koji je ustanovio i dao autokefalnost u stvari Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On se slavi u petak ove sedmice. Na taj dan u svim našim školama, u svim našim crkvama, u svim našim mjestima, on je specifično vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu, a i proslavljaju ga i mnoge druge pravoslavne crkve, ali u svim našim školama, u svim našim crkvama se poju himne Svetoga Save, djeca znači govore recitale u čast i spomen Svetoga Save, stoga ćemo i mi u petak, ako Bog da, odslužiti svetu liturgiju u čast i spomen Svetoga Save, a pošto djeca toga dana idu u školu, znači recitacije i himna će se pjevati u iduću nedelju, znači 29. Isto tako, kao i prošle godine, smo organizovali duhovnu akademiju u čast i spomen Svetoga Save. Ona će se održati u Unionskoj dvorani u 17 časova, znači 29. u iduću nedelju. Ćemo održati Svetosavsku akademiju u Unionskoj dvorani uz posluženje, a isto također u nedjelju 12. februara u 18 časova u šali Škofijske gimnazije, znači gostovat će glumac Nebojša Milovanović, član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pozvali smo ga da nas malo, i na drugi način, znači, upozna, da i mi njega upoznamo, pa da čujemo i ovaj glumački svijet šta ima da kaže o ovoj godini. Draga braćo i sestre, svima vama koji prilažete, potpomažete ovom svetom hramu, neka Gospod Bog vrati kako vama, tako i vašim porodicama. Na zdravlje i spasenje molitva, sretan vam praznik. Danas je znači bila liturgija gdje su bila otvorena, a ovdje su inače uvijek otvorena vrata za sve hrišćane, tako da oni koji dolaze na molitvu, znači koji dolaze da svi zajedno prizovemo Hrista, da ispuni naše molbe, da ispuni naše želje, znači uvijek su dobro došli i vrata su ovdje u naše crkve uvijek otvorena. Kao što je to govorimo kroz liturgiju, znači liturgija u pravoslavnoj crkvi se uvijek služi iznova. Znači sveštenik na početku liturgije vrši proskomidiju, to jeste priprema, vadi agnec i ostale čestice u čast i spomen, znači Hrista, presvete Bogorodice i ostali koje pominje.
znači sa tim blagoslovom kada služimo svetu liturgiju, prizovemo Svetoga Duha, sveštenik zajedno sa vjernicima i znači oni koji su spremni toga dana, oni se pričeste, sjedine sa Hristom, a sveštenik opet na kraju treba da upotrebi kompletno sveto pričešće. Tako da nema da ostaje za neki drugi dan ili za drugo bogosluženje. Zato se uvijek u pravoslavnoj crkvi liturgija služi prije podne, mora biti prije podne ili od ponoći, znači može da bude od ponoći ili prije podne kako bi sveštenik mogao da upotrebi sve te tajne pričešća. Još jednom na zdravlje, spasenje, molitva, sretan vam praznik, a ja vas pozdravljam sa radosnim hrišćanskim pozdravom. Bog se javi! Po Jordanu. Ne preštajušu svjatevje, Gospodi, proliče svoje javi svijat, poklonjeni. Bog se javi!